Mambo ni matamu sana. Pastor, merci beaucoup. Tuvuge ngo haleluya. Tena haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Sijue nianzie wapi nimalizie wapi. Amen. Najisikia furaha sana. Amen. Amen. Ndumva afite ibyishimo byinshi cyane. Yego. Kongera kandi gukandagira hano shaki. Amen. Nje ntabwo ndi umushitsi. Ndi umwana wa Rama. Amen. Iyo tuvuga Rama imasisi tukabona muzehe hano n'abapastori bose muri kumwe, najisikia furaha sana. Asante. Amen. 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 Kugira ngo tuje gusiga umwanya uhagije kubashitsi, jewe ntabwo ndi umushitsi. Nitwa Rwenikiza Aimable, turusera kuri Goma mu itorero ryacu rya Rama. Mpagarariye aho bita Kabutembo Bujovu, ni hafi n'ikibuga cy'indege. Shimira Imana ku magambo nk'abiri, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana yabarinze mu gihe tugize iminsi tutabonana. Twebwe namwe hari distance kuva hari yagoma gushika hano, imyaka myinshi tutabonana, ariko Imana yarabarinze natwe iraturinda. Iyo Mana nihabwe icyubahiro. Amen. Sawa. Intambara zarabaye, tukumva ko mwagiye muhunga mugaruka. Imana yagize neza kubarinda mwese, kubaragira. Amen. Nukuri nihaye icyubahiro cyane irabikwiriye. Amen. Nubwo hoba hari bamwe batabarutse, hari umuririmbyi wavuze ngo ntaco twatanze ngo turame, nababuza ayo mahirwe ngo si kubwabo. Amen. Kuko ngo nta muntu uja wanga kuramuka. Wale ambao Mungu amewaita wakaenda, zilikuwa ni siku zao zimeishia hapo. Amen. Lakini sisi ambao tungari hai, mimi na wewe tungari na siku ambazo Mungu anahitaji tuzifanye hapa ulimwenguni. Ni lazima nikwambie ya kwamba kuna kile ambacho Mungu anaacha ubaki ili uendelee kutangaza injili. Mungu atakushughulikia, najua hivyo. Imana ikiurinze kugeza kuri uyu munsi wa none, harico Imana ishaka ngo izagukoreshe. Amen. Ubwire mugenzi wawe ngo kubuhari ni kugubushake bw'Imana. Kuambari n'ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana nokuri. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Turi mu ijambo rivuga kuzana abandi kuri Yesu. Kuzana abandi kuri Yesu. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, Injili ya Yohana sura yake ya 10 mstari wa 16. Yohana Injili igice cya 10 umurongo nuwa 16. Naho niho tugiye gusoma kandi turavuga umwanya mugufi cyane. Yohana 10 murongo wa 16, 10:16. 10:16. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema hivi: na nina kondoo wengine wasio wazizi hili. Ndio. Sharti niwalete vile, na watasikia sauti yangu, na watakuwa kundi moja na mchungaji mmoja. 17. Hivi Baba ananipenda kwa sababu ninatoa uzima wangu ili niutwae tena. 18.
Hakuna mtu anayeuondoa kwangu, lakini mimi mwenyewe ninautoa. Nina uwezo kuutoa na nina uwezo kuutoa tena. Agizo hili nilipokea kwa Baba yangu. Amen. Amen. Utamalizia kitabu hicho cha Yohana ile sura yake ya 4 mstari wa 13. 4 mstari wa 13. Muri ubwo butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 13. Tusome katika jina la Yesu. Izina rya Yesu dusome. Yesu akajibu akawaambia, Yesu arabasubiza ati, kila mtu anayekunywa maji haya kunywa ya mazi ataona kiu tena, azongera agira inyota. lakini yeyote Ariko muntu wese anayekunywa maji yale uzomwa yo ambayo mazi ninampa mimi ayo nguheza njewe hataona kiu hata milele, azongera kugira inyota. lakini maji ambayo ninampa kuko mazi muha yatakuwa ndani yake kisima cha maji azamubera isoko yanayochemka idudubiza hata uzima wa milele. tugeze ubugingo bw'iteka. Imana guhumugisha, dukomera Imana amashi. Amen. 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 Haleluya. Amen. Mambo ni matamu sana. Ndio. Ijambo niryo tugiye kuganira mu minota migufi. Igitabo cya Yohana ndagikubane. Yohana uyu nguyu wavuze Yesu bitandukanye nuko abandi bamubonye. Yohana we yaramubonye aravuga ngo Yesu, aravuga ngo ni Imana. Alisema ya kwamba yeye ni Mungu, alimuona kama Mungu. Alimusema tangu mwanzo, akasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Aravuga ngo ibyaremwe byose ntarimwe kitaremwe nawe. Yamavuga ngo ni Imana, iwe ngo ni Imana. Aravuga ngo Yesu ni Imana, kandi mu butatu butagatifu harimo Imana n'Umwana na Mwuka Wera. Twikirize ngo amen. Amen. Isura ya mbere y'igitabo cya Yohana nuko ni kwivuga. Mu gice cya kabiri Yohana igitabo ciwe ahavuga amakuru y'ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya. Wakati Yesu aliingia katika harusi hiyo, Yesu ngo ageze muri ivyo birori, Bibiri ijambo ry'Imana riratubwira ngo byari ibirori birimo abantu benshi, ariko ngo vinyo bari bafite, tuvuga amazi kuko ari abantu bamenyereye, cyangwa se fanta, abantu ngo baracikanwa. Yesu ngo hakora igitangaza ngo ahindura amazi kuba divayi. Ikiriza nawe ngo amen. Amen. Kuko Yohana yamubonye aravuga ngo ni Imana. Imana yitwa ngo nishobora byose. Imana yitwa ngo n'Uwiteka, kuko azamenya ibintu bihari akamenya n'ibidahari. Yesu ngo hakora igitanga ahindura amazi kuba divayi, maji nageuka kuwa divayi, ahereza abantu ngo baranywa, abantu barongera kandi baranywa. Twikirize ngo amen. Amen. Mu gice cya gatatu Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo muri iki gitabo tuhasanga amakuru y'umugabo witwa Nikodemu, w'Umuyuda, w'umuhanga, wari warize iby'amategeko, wari waraminuje, ariko ngo yitegereze Yesu ibyo akora, ngo arebe Yesu kunta avuga. Aravuga ngo uyu muntu ni umuhanga. Akamwendea usiku, akaenda kumuuliza. Kwa nini alienda kumuuliza usiku? Aho hari amagambo meza kandi akomeye. Yego. Muri iki gice cya gatatu dusanga Yesu yaragandira na Nikodemu mu gihe yamubwira ngo umuntu agomba kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu aravuga ngo nkanje ungana gutya nakongera kandi ngasura mu nda ya mama, nkongera kandi nkazavuka. Ariko Yesu yashakaga kumubwira yuko ngo utabyawe mu mwuka ngo ace no mu mazi, uwo nguwo ntaho bahuriye. Bidusaba kugira ngo iminsi yose tuzatwemera tuvuke, twemere tuyoborwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo umuntu ngo ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gisha, kandi dore ko bizakera biba bitambutse, biba bishize, biba bihindutse kuba bisha. Yego. Umuntu akaba musha. Yego. Wahura na Yesu ukaba musha. Yego. Ukavuga neza kuko wabaye musha. Yego. Haleluya. Amen. Muri iki gice cya kane tuvuye kuhasoma amagambo y'Imana, amagambo nkunda cyane. Muri iki gice cya kane Bibiri iratubwira ngo Yesu aragenda urugendo rurerure ari kumwe n'abigishwa. Imbaga y'abantu ngo baramukurikira, ngo agera hariya ku iriba rya Yakobo, ngo aricara.
ngo aza kuvoma, umugore ngo aje kuvoma, Yesu ngo aramubwira ngo paka utuzi two kunywa. Haleluya. Amen. Intego y'umwanya muto turashaka kuvuga ngo kuzana abandi kuri Yesu. Yego. Leta wengine kwa Yesu. Yego. Na wewe unahusika kwa mambo hayo. Tukazubigira iby'abandi. Ni ibyawe nawe wa mumama we, ni ibyawe wa musore we, ni ibyawe wa mupapa we, uzukora iyo byakava kugira ngo uzana abandi kuri Yesu, ubazane kuri Yesu. Yesu ngo aramubwira ngo paka amazi yo kumwa. Wa mugore ngo aramubwira ngo ese abayuda n'abasamariya bite naguha amazi gute? Yesu aramubwira ngo yewe ari umenye gusabya amazi ngo ukamenya n'impano. Umugore ngo yumva ikiganiro kigenda neza, yumva ngo Yesu amubwira amagambo meza, amagambo aryoshye. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo bakiganira muri icyo kiganiro muri iki gice cya 4, Bibiri iravuga ngo uwo mugore ngo atangira kumva ikiganiro ko kiryoshye. Yesu ngo hayamubwira ngo yobo wari umenye ugusaba amazi ngo wari kuyamuha ngo nawe akaguhereza amazi ubutazongera akabwira n'inyota ukundi. Yego. Yesu yari afite intego. Bibiri iratubwira ngo uyu mudamu yari umunyabyaha, kuko ijambo dufite rikomeye ni naryo twasigiwe. Yesu yasigiye abantu ngo nimugende ku isi hose mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza. Hariya muri Matayo igice cha 28:19 Yesu alisema ya kwamba enendeni ulimwenguni popote mukatangaze injili, ngo muhereye Yerusalemu ni Yudeya n'ahandi ngo muzagere ku mpera y'isi. Yesu ngo akiganira n'uyu mugore ngo aramubwira ngo kwanza banza ugende umpamagarire umutware wawe, umugabo wawe. Wa mugore ngo aramubwira ngo nta mugabo mfite. Yesu akamwambia hiyo unasema ni ukweli, tawe yari afite koko. Aramubwira ngo wari ufite 5, nuwo muhamugenda uyu munsi nawe si wawe, ategenda umuhamagare giraze. Wa mugore ngo atangazwa n'ukuntu Yesu aza makuru yiwe yose, azi historia yiwe yose. Namalizia hapo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo wa mudamu amaze kumva ayo makuru Yesu ngo yarahaye amubwira, ngo ava aho ngaho agenda yiruka ngo aje kubwira abantu ngo ni muze murebe, muze mwumve umuntu uzi ibyanje byose. Yesu ijambo ry'Imana riratubwira ngo yasize intama 99 ngo aje gushaka iyi ngiyi imwe yari izimiye. Bavandimwe, icyo dusabwa nje nawe nuko tujana ubutumwa. Hano hari abantu benshi, ushobora kuba wicaye aho ngaho utarakira umwami Yesu mu buzima bwawe, ukigendera mu businzi, ukimeze nk'uriya mudamu wari ufite abagabo benshi. Yesu aramubona ashaka kumukira. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo naziriya ntama nazo ngo hariho izindi ngo tugomba kuzana ngo nazo zikinjira mu rugo. Semene amina. Amena. Izo ni intama zazimiye nka wa mudamu wari warazimiye, ariko Yesu ngo ahageze yicaye kuri ya riba kwari ukugira ngo uriya mudamu aze amukize inyota yagiraga, amukure mu byaha, amukure mu mwijima yagenderagamo. Icyo bidusaba ni ukugira ngo tuzane abandi kuri Yesu. Ushobora kuba mu buzima bwawe ugize imyaka myinshi ugenda mu byaha, ugendera mu mwijima, ariko vayo Yesu akumurikire. Yesu ni umuco, azahindura ubuzima bwawe, aguheza ubugingo bw'iteka. Imana duhe umugisha kandi Imana dufashe. Amena. 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 Amena.